ngeke ngingayixoxile le ndaba le. Ngeke ngize ngingayixoxi le ndaba le noma ngangithembisile ukuthi I will never ever say anything ngale ndaba le. Shuthi guys kwenzeka Nkosi yami ngephutha ngiyaxolisa kuNkulunkulu ngajola nomuntu oshadile yabo. So sathi kwakumnandi nje ngingamind nje ukuba umakhwapheni like ama benefits akhona and futhi lo muntu lo rich wayenemali ngixake ukuthi hayibo lo muntu lona mdala unemali unayo yonke into ungifunani ngoba uyakwazi ukubona umuntu wabona umuntu mengakuthandi noma ngingasi mhlawumbe ngakuthandi like uyakwazi ukubona umuntu ongenandaba ukuthi hayi vele nami ngiqhubeka isikhathi lo muntu lo wayefuna nje ukuba khona angangilanda esikoleni like unesikhathi sami uyangifonela good night good morning ibe lunjani like uyi boyfriend nje yabo emdala njalo uyi boyfriend. So manje nami ngiyabona ukuthi no hayi like nami ngakana lokho ukuthi indoda yami lena nganginendaba nomfazi wakhe. Saqale sabonana mesibonana ke sabonana endlini sahlangana emgwaqweni sibele sibonana emgwaqweni kwavele kwafanele ukuthi phela sibonane ke manje ngasese ke yabo wangisa kwakhe nganqaba wangincenga nganqaba ukuthi ngiye kwakhe ngoba yini angiunderstand ukuthi why umuntu eshadile ezongisa kwakhe. Masifika kwakhe ngagcina ngivumile ke phela abantu besisi bayancengana. Masifika kwakhe nje yabo ngiyafika ngihlala mangisi ngiyabheka uhle kulomuzi osofa ingqovu mengihleli nje ngibamncane ngithi TV yakhona engaka khaya sinayo ngisho kuba nayo sini TV. So nje nginalokho ukuthi hayi lo muntu uyangithanda ngempela and wangitshela wathi akekho umunye umuntu wesifazane singangamletha la ngiyaba nabo abantu kodwa ngibalethi la wena woqala kusho ukuthi ngizimisele ngawe and ngiyakuthanda hayi nami ngabona ukuthi hayi fuck nje uyangithanda akinandaba nje uyangithanda. So saqhubeka sibonana kwakhe njalo uyangibona uma engekho umuntu wakhe wayengekho wayesebenzela kude ihlala kude nje ibuya makuvalwa izikole noma nje umuntu ongahlahleze engekho umama nje uhleze engekho endakana ngane lo mama lo. Manje shuthi ngokuhamba kwesikhathi nami ke phela ngabona wafuna ingane umuntu ngathi break jiki yaphuphuma kwaphinda futhi ngathi break 3 times zibe iphuphuma and futhi shem uyangisa athi asikhanselingi akhale inyembezi ukuthi phela ingane ziyashona ingane zakhe kwenzakalani akhale nje inyembezi yabo. Kwathi ngifuna sesifike kuvuthwa indaba kahle ezingileke ngiya la kulomuzi ngifika ngigqoka amagawuni kamama mengifika ubaba lo akafuni ngisho angangilinda ngithi ekhaya ngisageza engilinde ngigeze kodwa mengifika kwakhe fanele ngigeze qale phansi ngigeze and ngingagcobi yabo. So every time ngifika kwakhe sengazi nje ukuthi ngiyageza ekhaya vele nje ufika ngikhumule ngigeze ngingagcobi anginigawuni yamfazi wakhe nama slippers kamamkhulu futhi bafethu uyabathi delusional sina sabantu sifazane sibodilulu nje ngempela yini into ayenza ngize ngigqoke izinto zalo mama ngempela ngoba phela wayenganginika iskipa sakhe kodwa uyena wayengivela nginika igown phela kamama yabo. Nami ke ngifake igown ke yabo engitshela ukuthi angithanda hayi ke yaqala ke indaba ke manje nake silimanyana one day nje ngikhona la ngifikile vele nje ngenjwayelo ngilele naye aphume nje isikhathi eside aphinda abuye ngibona enxapha ethi yabona nje mina ngikhathele ngithi mina yini indaba athi ayithula hlala la ungayindawo lala kube kulala ngithi nje ngisathi ngiyabonga izimbozo ngangithanda ukuyimboza akusabeka nje lapha ngathi nje ngivula ngathi konke ngigqozelile so ngavule ngiprefer ukuyimboza ngiyimboza ngisenze ngisayibozile nje ngizwe nje kunento ehambayo mangithi inhla ngisilo umfazi wakhe wayehamba ngewheelchair wayesebenza social worker ehamba ngewheelchair. Ngithi mina ayibo kanjani lo mama lo ngivele ngivula ingubo ke manje ngijuluke semtime angibuka athi vuka ugqoke ngivele ngikhale athi cha ungakhali usaeli kabi usukhali ufunani la ngane yami ufunani wena phela ungaba ingane yami wena uneminyaka emingaka uthi ngina 19 athi hayibo una 19 umncane kangaka ufunani la
uzokwenza la emzini wami awuyibonanga enye indawo engcono yabona nje kukhulunywe lo nto ke manje ngivele ngisabe avela ngene kubaba angene umuntu wami athi mengena amkhuza ngimbuzo yeke lento yenzayo khathele lento yakho wena njalo wena ufuna sizwe ngawe la ekhaya yeke ngikhathele nje ilento yeke lento like akhulumisa komuntu ngathi bake baba kwi situation ekanje before athi ngikhathele lento yakho wayenza lento last time angazi ukusibani bani ngeke ngivume le ngane isancane mfethu le ngane isancane athi yena uright ngoba isancane nje uright soyenza ke lento sizoyenza aba njengoba emncane nje uright kabi athi ngeke ngiyacela vele nje asikakadingi izinto sisa right mfethu axolise ngambona baba ukuthi nje uyangikhulumela athi sisa right nje asikakadingi izinto sisa right and ukhuleliwe 3 times nawe uyazi hawu uyazi athi ukhuleliwe 3 times ubonile nawe akulunganga athi unombuso umfazi lo athi ngifuna ubuyekhulelwe futhi angisukwazile mina ngithi phela mina ngizadla wakhulelwa ke yena angisena yakhulelwa ngifuna kubuye athi hamba olanda izinto athi nje hamba olanda ikit endlini athi ubaba ngeke nje ngizolanda ikit athi hamba olanda ikit endlini siyasebenza manje ngathi nje ikit yani yona le ngathi nje baby wathi baby avela hlanca nje lo mama wathi wena uzongazi kahle namhlanje ngoba nezinto zami udlala la uzongazi kahle uzokwenza lento ngoba ukade uyilethele la ekhaya namhlanje hayi ngathi ngiyalingwa hayi ngiyalingwa sho mase xa ngisibonke ubukhazikhazi lo obubona la ucabanga ukuthi uqhamukapi ngithi uqhamukapi angithi ufuna ukuba ingxenye uzoba ingxenye ke angithi ufuna ukuba ingxenye wena la ufuna ukushadela la ekhaya noma ufuna yini ufuna adopt sikuthiwa yini adopt ngathi mina sengithulile ngiyacancazela avela abuye ubaba abuye uphethe isikhwama nje isikhwama ngathi isikhwama se laptop base sikhudlwana fakiwe izinto sigcwele nje uhamba nomuntu engathi labantu abawoshoti basakayena ushoti uthanda kuba mudanyana basemfushane unentshebe emhlophe ende yabo lezi ntshebe zakokhungfu ezimhlophe inde lentshebe unanembungculu akagqokile ngabo ubhincile la into engathi sabubhayi libofu wathi nje ngenze njani ubuza kulo mama silo mama enza umsebenzi wacela umuntu abathi ongcono ke asimgcabe ehlist ongcono asithathe ilo wathi yini like kodwa indaba izokuthi kuthathwe ukhaya izinto zami nje ezinhle ezizakimina yabo wasongcono asimthathele yelo wathi hayi inkinga yakhe sizomthathela lezo inhlanhla lezo abe right aphinde futhi ahambe kumuntu aphinde futhi abe ngcono avele nje athathelwe into enkulu kabi kuyena ngicela ukuthi simgcabe ngathi mina ngizocatshwa ubani ngeke ngize ngivume ukucatshwa shem hayi fike lo baba lo avela fika khipe lesikhwama avela fika sibeke lapha phambi kwami ngihleli phezu kombhede angisakhali fika sibeka phezu kombhede masibeka nje phezu kombhede vele ukuthi bha kuba ngathi kuphuma intuthu la kulesikhwama engivele ngibe dizi yezwa ngivele ngibe dizi lo mama uhamba nge-wheelchair ngithi ngiyabona uyasukuma umama angazi wasesukuma kanjani lo mama mesondela ngakumina kuvele kuba ngathi womunye umuntu kube ngathi ngigcatshwe yezwa ngigcatshwe ngiyawaza ama pains but ngivele nje ngadizi yabo umuntu osedakwe kakhulu umbona ukuthi shemo uyafuna ukuresponda but usedakiwe akazi ngivele ngibe dizi bangicabe ulibele emkhuza lo baba ethi yini kodwa umkhobholo ngoba sisa right asikakayidingi izinto sisa right lengane sisizile usesize kakhulu 3 times elibele khulelo usesizile kodwa manje lento yenzayo sekuwumkhobholo ngoba phela egcineni kosuku ngeke sikwazi ukuqhubeka sebenze lezi izingane kodwa futhi ungafuni ukuthi ngidlele nabo ucabanga ukuthi ngilale bamitha kanjani mawuzophinde futhi wenze lento ubulala izingane asibulali la uyazi sebenza kanjani lengane ngizothi ngoba abantu abaningi bayazi and iyaxoxa phela ukuthi inami so ngizothini kimi hayi wathi nje lo usuku ngisanganela wena ngeke ngizwe ngawo ngiyabezwa but ngixoxa lo mama nje uhamba nge-wheelchair uyaziwa endaweni uhamba nge-wheelchair manje yini sehamba hayi ke ngicatshwa ngivele ngiblack out usengablack out angazi ngoba ngathi mina ngaphaphama ngingasekhaya endleleni phaphama ekseni yabona ekseni ngabo 4 kanje
ekuseni mangiseyibo ngigqokile ingubo engiyigqobile inamathele kumina igazi ukuthi ngicatshiwe kodwa ngisengathi ngikhohle uyakwazi ukuhanjelwa ingqondo kodwa futhi ikhona angazi ngichaza kanjani ubona ukuthi ayikho ingqondo yakho ingathi ihambile but angazi shothi njengoba ngivuka la ngivuka ngikule ndawo and ingubo zami zinamathele emzimbeni ngicatshiwe ngigcwele igazi yonke indawo kushuthi bafike bazongidampa la manje sengiyacabanga ukuthi okay kwenzakaleni like konje yabo ngifike ekhaya hayibo bathuka abantu wenze njani ngivele ngingazi lutho nje ngibe isidimdim nje kodwa ngihleke ngithi hayi ngiright yabo bavele nje baqaleke manje bathuke babizaneke ukuthi hayibo uzani uzobona and uthi right ayikho nje into esangichaza bo ukuthi kwenzakaleni umfazi wakhe yabo makusuka umuntu lapha ngoba angazi kahle kahle ukuthi bangicabile base bengenzani ngoba ngigcine mina ngicatshwa nakhona bengasaboni kahle bese kublend nje yonke into yabo nje I can't recall kahle kahle ukuthi kwenzakaleni so ingqondo yami nje vele nje hayi ngibizwe kathi omunye hayibo wena phela njengoba kade uhambile akuyena yena isibanibani hayibo kubabaza ibhadi ukuthi yo bamenzeni bamgcabile kunjani njani tontontonton ukuthi hayi akahlapho sazositshela yini ukuthi kwenzakaleni kube yinto nje ekhaya angisakhumbuli kahle but kube yinto enkulu akubizwa abantu ukuthi kwenzakaleni ngilibele ngihleli nje ngibuka indawo eyodwa sisi angikhulumi namuntu nini kodwa ngiyaxoxa right futhi ngase kwenza kangalusi ukuthi yabo sengihleli sengithulile yabo hayibo nami ngithi mase zibuya ingqondo zami ngicabanga he kwenzakaleni yabo nasekhaya manje abasazi kuthiwa ngizoyiswa kumuntu kwasho ukuthi vele abekho abantu abadala phela seyingane sodwa nalabo kade befikile bezobabazi babe bayihambele yabo mangasekho umuntu omdala egcekeni ukuthi nje vele yabo akekho umuntu ozosukumela lento le yabo ukuthi kwenzakalani hayibo ngihambe ngiye esikoleni ngahlala nje 2 days ngesikoleni nje ngidlalele nje nabo noma futhi ngiphekile ngihleli ngedwa endlini mhlawumbe ngipheke rice ngihlale ngisiyabona ngiyahleka yazi ngiyamkhumbula yena umuntu wami ukuthi and ngiyazizwa ukuthi yazi ngiyamkhumbula ngiyamcabanga nje ungathi uyabo ngiyamcabanga but ayikho into esile engikwazi ukucabanga ngoba ne-rice mangiliphekile ngicela sengikhohlwa lize liqapha irice libe staca lingasa draineki nje yabo nami ngibuye ngihle ngithi hayibo mina nginjani ngabuyela esikoleni ke wabuya wayeza phela ubaba lithi mengifika ke esikoleni nje bangigcine ngile ngivele ngophe hayi ukuthi mhlambe ama sports nje yabo ngivele igazi lehle ngelento ngemlenze lehle and ngilibele ngihlekile nje ukubona umuntu ophuza la maphilisi la kuthona phisa amajoli waphuza so stress away yawo anxiety uvele usepholazi lapha yana usoshabeni ayikho into ngiyazi bona ukuthi ngiyopha ayikho futhi lento etheni ngibe kuhayiboza abangani bami bangimboza hayibo anginandaba nalutho ngilibele ngikhamisile nje phinde ngihlale njalo phinde ngisukume yabo ngihamba ngathi sengibuya esikoleni aqhamuka ubaby lo uhamba ngemoto yakhe mfana 4 doors angazi kuyini mina imoto enemicapho ezu4 ngibiza nga4 doors qhamuka imoto abangani bami bangibambe kanje bangisithile bayangisula anginake luso nje ngikhansile nje wasime qhamuka wabe simoto wangibuka vele kwambona inyembe zizehla uyezwa ngiyambuka nje nami ngahleka ngathi kukuphi abangani vele phela bayazi ngathi kukuphi wasengena emotweni abangani bathi hayi wena yabo phela sebenalo ukuthi yabo hayi wangithatha ngisangena emotweni lebele engibuka nje ethi nje ngiyaxolisa kakhulu ngento ekwehlele ngizozama ukulungisa iphutha lami ongcono ngizonginika imali ungahlali la uvela uhambe nje la emakhaya uhambe ehlala kwenye indawo ngizokhokhela iflat noma iseThekwini noma iseGoli la uhambe nje la ngimbuke nje ngihleke nje ngimbuke nje ngihleke nje like ngivume nje pholiwe ngimbuke nje ngihlekela
wangihambisa ke ngabona nje ngoba angikhumbuli futhi kahle kodwa ngabona sengisendaweni eminyama engesabusigodlo safike kwenziwa umcimbi umcimbi kwakuyini kodwa nje kwenziwa izinto zakhona bangishunqisela bangithini hawu waxolisa waseyasho ukulo ukuthi kodwa ke ngiyoba nenkinga yabo ngisazoyingophe isikhathi eside and fanele emva kwesikhathi emva kwe-3 months phinde ngibuye futhi ngoba manje bekuzohamba ngihambe ngishayiswe imoto noma kwenzeke something ngivele ngilimale ngoba njengoba sengikupha kanje kushuthi igazi lami ilona eselidingakala manje before ngifa ngoba mase ngifile ngeke phela ngibe usizo yabo hawu to cut it short ngasiza uyena umuntu wami kwasabuye laphayana ngaba nje kwangathi bengidukile kwangathi bengilahlekile nami nje ngathi nami ngilost yabo ngindwazile nje but mengibuye lapho ngathi bengidukile nje angikwazi nokukhuluma emveni kwalokho wanginika imali umuntu wami imali nje eningi kabi sahamba sezeThekwini wafika le ndawo le isigodlo wangifaka kuyona wangisiza shema umuntu wami wangisiza hayiwa nalesangoma sakhe shem ngoba phela kwasekudingakala igazi lami shisi ngangizolibele ngopha until ngize ngifa ngilibele ngopha ngoba washo wathi bese kushoda kancane manje ukuthi ngishayiswe imoto noma ngivele ngilale nje ngingavuki ngoba igazi selinuka ngisho emakhaleni linginukela ngisho emakhaleni so wangitshela ke wenza ke inyanga yakhona yenza le zinto zakhona yangenza amandla yangenza sathi sesibuya ngaze sengichazile indodana wale phone vele usathi yakhuluma ivele ithi stop kanti sengikhuluma enye into fanele ngiqale phansi so sabuya ke masibuya ingqondo yami ngathi iyabuya slowly iyabuya ukuthi hayibo because like ngathi nje bengumuntu odukile ongazi lutho yabo wangitshela ukuthi no uzongiqashela indlu eThekwini flat ngivele ngihambe nje emakhaya ukuze ngikwazi ukuthi ngiphephe yena uyafuna ungisindisa so I understand the situation ukuthi kahle uba uthwele indoda noma umfazi noma sikhiba boma wathi but ngase ngasena ndaba ngase kufuna nami ukuhamba ngoba ngathi nje sesiqeda ukwenza leyo msebenzi loyo ngazizwe nje inhliziyo yami ingisinda nje nami kwamina nje kwangathi nje khona into engihamba nayo nje yabo nje kwamina nje ngangathi ngumuntu odinga angazi safika wakhokhela iflat for 12 months wakhokhela iflat wasengizohlala phayana and then mase phela unyaka uzobe sengithengela umuzi akangisengelanga umuzi ngoba angimazi nami wahamba awanyamalala ngiyaqhubeka nempilo but ukopha ngihlale ngophe kodwa kusafana nasekuqaleni ngoba khona into anginikeza ukuthi mangopha fanele ngenze njani mangopha fanele ngenze njani uzobuya azolungisa wathi uzolungisa engakabuyi namanje ukuthi uzobuya azolungisa ngoba akusafanele ngophe ngize ngife ngopha igazi yabo ligxagxaze ngize ngife ngoba kulifunakala ngisaphila so as long as lisaphuma ngisa right ngizophila nje ngize ngizaci ngibe ngaka yabo kwasho ukuthi ke manje ngingasihlangabezana nayo ke manje ngiyatshola abantu bayashona ngasirazi nje nomuntu ngizoshayisa imoto ngizwe umunye usugwaziwe ngizwe umunye usuphathwe akavukanga especially bakujonte serious hayi abashoni hayi bashoni abantu mengijola nabo angazi noma ibhadi noma vele bezoshona noma nje sekuhamba nalento le angazi hayi uNkulunkulu waziyo.